Mena official muri gahunda amakuru agezweho tujye guhera kuri no nkuru igira iti babiri bishwe n'impanuka mu minsi ya Noheli. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko abantu babiri baguye mu mpanuka ebyiri zabaye mu bice bitandukanye by'igihugu hagati ku itariki ya 24 Ukuboza no kuri Noheli nyirizina. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yabwiye Umuseke ko muri rusange umutekano wagenze neza muri iyi minsi mikuru nubwo habayeho izo mpanuka. Yagize ati Noheli yagenze neza uretse impanuka ebyiri gusa, hari iyabaye ku itariki ya 24 Ukuboza y'umumotari wageragezaga gutambuka ku modoka bikarangira agonganye n'indi gare yabereye mu karere ka Gicumbi, aho wari uritwaye yahitanywe no kugenda ku muvuduko ukabije. ACP Rutikanga yasabye abaturage kwitwararika cyane cyane muri iki gihe cy'iminsi mikuru aho abantu baba bafite ibyishimo byinshi. Yagize ati ni ngombwa ko abantu bakomeza kwitonda birinda gutwara banyoye ibisindisha cyangwa kugendera ku muvuduko mwinshi. Ibyishimo ni byiza ariko bijye biba mu rugero. Yongeye gushishikariza ababyeyi kudasesagura mu bihe by'iminsi mikuru, ahubwo bakibuka gutekereza ku by'ibanze by'abana babo, cyane cyane abanyeshuri bitegura gusubira ku mashuri. Mena official muri gahunda y'amakuru agezweho tujye gukomereza mu ntara y'Amajyepfo, aho hari inkuru ifite umutwe ugira uti Nyanza uwasoreshaga abashoferi yiyitirira ubuyobozi yatawe muri yombi. Uwo bikekwa ko yiyitiriraga ubuyobozi yatawe muri yombi akekwaho gukoresha abashoferi nta burenganzira afite. Amakuru Umuseke yamenye nuko uwitwa Nitegeka Eliezer yatawe muri yombi akekwaho gusoresha abashoferi bari basanzwe bigisha imodoka kuri stade ya Nyanza. Mu busanzwe Eliezer nawe yatwaraga imodoka muri imwe muri kampani nayo yigishaga gutwara imodoka, akaba ari nawe wari uyoboye iyo kampani. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza bavuga ko uyu mugabo yashize ku buyobozi nta wamushyizeho, noneho akajya asoresha imodoka yose ije gukoresha ikizamini kuri stade ya Nyanza. Yakaga amafaranga 10,000 kuri buri modoka ije gukoresha ikizamini hariya kuri stade ya Nyanza. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Nazinda Erasme yabwiye Umuseke ko RIB iri gukora iperereza kuri ayo mafaranga yakwaga mu buryo budasobanutse. Bamwe mu bigisha kwiga imodoka kuri stade ya Nyanza bavuga ko uriya mugabo yagiye avugwaho kunyereza umutungo mu bihe bitandukanye. Amakuru avuga ko ayo mafaranga yishyuzwaga 10,000, iyo atishyuzwaga na Eliezer ukekwa yishyuzwaga n'abandi ariko bakayaha Eliezer akaba ari we uyakoresha icyo ashaka. Kugeza ubu Nitegeka wari ufite kampani yitwa United Driving School i Nyanza afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana aho ni mu karere ka Nyanza. Amakuru yacu reka tuyakomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho hari inkuru ifite umutwe ugira uti twirwaneho iravugwaho kurasa FARDC igakizwa n'amaguru. Amakuru aturuka mu Minembwe aho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zagabye igitero hitwa kuri Evomi, umutwe watirwaneho wazirwanyije zihunga zerekeza kuri brigade muri centre ya Minembwe. Mu rukerera rwo kuri uyu wa kane nibwo ingabo za leta zari ziyobowe na Lieutenant Colonel Jean Pierre Ruamba zagabye igitero kuri Evomi ho ni kuri Runundu. Ni nyuma y'uko FARDC igabye iki gitero kuri Evomi, amakuru avuga ko twirwaneho yatabaye abaturage maze kubita inshuro izi ngabo za FARDC zahise zikwira imishwaro. FARDC yahunze iva kuri Evomi mu ilango rya Runundu, hejuru aho yari yashinze bibunda bikaze ibyatumye twirwaneho ifata turiya duce. Amakuru aturuka muri kariya gace avuga ko FARDC nyuma yo gukubitwa yirukanse ihunga, bamwe banyuze muri Barama, abandi Runundu rwa Mutanoga, abandi banyuze mu Bisambu. Twirwaneho iravugwaho gukubita ahababaza FARDC
mu gihe Nyarugabo Moise wahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarekwaga gutanga intabaza atabariza abanyamurenge, yavuze ko bari kwicwa n'ingabo za leta. Tuve kuri iyo nkuru n'ubundi dukomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hari inkuru ifite umutwe ugira uti FARDC irigamba guhanura drone 6 za RDF. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kigambye guhanura drone 6 kivuga ko zariza iz'igihugu cy'u Rwanda. FARDC yabitangaje biciye mu muvugizi w'ibikorwa bya gisirikare mu bice bizwi nka Skora A bikorerwa mu gace ka Grand Nord na Lieutenant Mark Hazukayi. Uyu yavuze ko izo drone 6 z'ingabo zidasanzwe z'u Rwanda zahanuriwe hejuru y'agace ka Mambasa ni muri teritwari ya Rubero. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biciye muri Minisitiri Muhindo Nzagi ushinzwe iterambere ry'icyaro uheruka gutangaza ko inyeshyamba za M23 ivuga ko zifashwa n'ingabo z'u Rwanda zarashe ku ngabo zayo zikoresheje drone z'ubwiyahuzi zizwi nka kamikaze. Muri drone za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo za RDF, FARDC ivuga ko yahanuye nta foto n'imwe yazo cyangwa amashusho yigeze agaragaza. Hejuru y'ibyo nta kigaragaza ko u Rwanda rwaba rwatunze izo ntwaro zo muri ubwo bwoko. Abakurikirana hafi intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuriza ku kuba Kinshasa ikomeje kuyitangazaho amakuru atari ukuri anarimo gukabya mu rwego rwo kurinda abaturage bayo kuyitera umugongo. Reka tuva aho ngaho rero twerekeze ku yindi nkuru ari nayo tugiye gusorezaho amakuru yacu. Ni inkuru igira iti ariko before yuko tujya mu makuru yacu, inkuru yacu ya nyuma tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka tugiye kuri ino nkuru igira iti Kabila na Katumbi bamaganye abacanshuro n'ingabo zirimo iz'u Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyapolitiki Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Moise Katumbi Chapwe wahoze ari guverineri w'intara ya Katanga bamaganye abacanshuro n'ingabo z'amahanga ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu itangazo rihuriweho aba banyapolitiki bombi basohoye nyuma yo guhurira Addis Abeba muri Ethiopia ku cyumweru gishize. Aba bahuye mu gihe muri Kongo Kinshasa hari ubwumvikane buke bushingiye ku kutavuga rumwe ku mugambi Perezida Felix Antoine Tshisekedi afite wo guhindura itegeko nshinga. Indi ngingo ni ijyanye n'intambara ingabo z'iki gihugu zirwanamo n'inyeshyamba za M23. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe yaritabaje abacanshuro b'abanyaromaniya, umutwe wa FDLR ndetse n'ingabo z'igihugu by'amahanga nk'u Burundi, Afurika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi ngo ziyifashe kwivuna uriya mutwe w'inyeshyamba ivuga ko ushyigikiwe n'u Rwanda. Kabila na Katumbi mu itangazo ryabo bavuze ko ibyo kuba izi ngabo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikwiye kujya ku iherezo. Itangazo basohoye rivuga ko Kabila na Katumbi baramagana ubwiyongere bukabije bw'ingabo zitemewe zirimo abacanshuro ndetse n'ingabo z'ibihugu by'amahanga ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma bagasaba ko zashyirwaho iherezo. Aba bombi kandi bamaganye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera guta muri yombi abanyamakuru, abanyapolitiki batavuga rumwe nayo, abasirikare ndetse n'abasivile, ibyo bavuga ko bibangamira ukwishyira ukizana. Reka dusoreze mu gihugu cy'Uburusiya, aho Uburusiya buravuga ko bwaburijemo imigambi ya Ukraine yo kwica abayobozi bakuru b'ingabo. Kuri uyu wa kane tariki ya 26 Ukuboza 2024, abategetsi bo mu Burusiya bavuze ko imigambi myinshi ya Ukraine yo kwica abasirikare bakuru b'Abarusiya yaburijwemo. FSB cyangwa se The Federal Security Service of the Russian Federation yagize iti urwego rushinzwe umutekano muri Federasiyo y'Uburusiya rwabujije igerageza ry'ubwicanyi ku basirikare bakuru bo muri Minisiteri y'Ingabo. Mu itangazo ryagize riti abenegihugu 4 b'Abarusiya bagize uruhare mu gutegura ibyo bitero barafunzwe. Abayobozi bakuru b'ingabo b'Uburusiya bari kwibasirwa nk'uko ibiro ntaramakuru by'Uburusiya TASS bitangaza. Muri rumwe mu ngero zavuzwe, urwego rushinzwe umutekano mu Burusiya FSB rwavuze ko umukozi wa Ukraine yateze igisasu munsi y'imodoka y'umuyobozi w'ingabo w'Uburusiya. TAS yagize iti byagaragaye ko umuturage w'Uburusiya yahawe akazi n'inzego z'ubutasi za Ukraine kugira ngo akore igikorwa cy'iterabwoba. Yageze i Moscow
avuye muri Ukraine mu Gushyingo 2024 aho yanyujijwe nyuma yo kwirukanwa muri Moldavia ndetse na Georgia. FSB yavuze ko undi mukozi ushinzwe iperereza muri Ukraine yari mu nzira ajyanye igisasu yihishe nk'impano ku mukozi wa Minisiteri y'Ingabo, ariko akaba yarafashwe mbere yo kugera ku ntego yari yashinzwe. Ibi birego ntibishobora kugenzurwa mu bwisanzure nk'uko iyi nkuru dukesha Deutsche Welle ikomeza ibivuga. Nanga dusoreje amakuru twe twabateguriye, mukomeze mugire ibihe byiza cyane mukanda subscribe. Bye bye.